Love is not enough, baby. Come to me, my love. Obahema. Komona minudi no, mani bresem. Makabia, me hu se ne wo ya na oyede, na wo ye. Besrew. Ene for the last time I make us ask mu ya ede, achiro bi, achiro. So obeti ebeboa wunti nso a ebeboa. Isan say yesi yetufu na mu ya ede yintu hyebre. Onya abofra na ma kire wo ne eyema wo. Den so ne meka no wo ye ne sa nka beboa. Me de me hu ne sa apartment no. E wo se o ma me han ma wo. Na wo ko. Because ne wo ye ne ha no se me ne wo sister. Me wo sister. And no ma wo namu no. It seems to be say wo kunu sunsun akune kra. And I'm so one can be anshim on what you do. Or do no ye day or ma oba. Then so the papa no akwaku wie ne bone. Srew. Fa na saudi ne wu ye ni nyina wunim. Then so yesi de otwa san wunim se na chi aye de. Minim. De wu ye. Minim. Wunim. De wu ye wunim. Enka wonya ne wo ye no. Minim sawo. Da bi o. Ka wonya ne enye wania. Ene sa wa. Enye wania. Wa. Enye mania ye wa. Etuo ne de waka baako mienu mesrew mane ntoso me yensa because menko mini baabi akọ ni se wo se wokọ ebeboa wo oba kukuru mafiri ana eyenti ase ne wo se ana mienu yenkwan no no nkwantena ye me nkwan Osali baabi awo no ese baabi akokọ gina ho na ne akokọ ba mi ho na ne begina baabi awu gina no ho na osese me gina what must say because say expect baby it mean me nkwa na wo tena ha say na wo nkwa dabi ukwa say me no mom na ebom akode that I mean that's okay say at least wanyo wani kunu wa aburuchiri etukwan kwa aburuchiri me no pe dabi amono we are so be on the choices amono do you understand me here me person ha wani try wa kasa so wahu me mreye eti ase wa ye twinkan wo me so de wo ye no opam hufu auto ne be ma dabi de wo ye no opam hufu auto ne it's over me day de wo ye na nyefe over me day se de wo ye na nyefe enyefe jai ne wo ye no jai wo ye no wo de wani abo ho asafo hene ase from day when am ka wunti ni ti aye wo de enti ne meka bia na ase wo na wo decide say wo be say dabi manya ne wo ye no manya ne wo ye no the kind of bokoboko na wo pese wo beti e be ni gidigidi menta ne wo ye no bibi they say no me say koso from next week say me timi ko hospital it's like as me here okwa na se bia o say won fa me nko no mu hu se be ma me ni because o doctor tie okwa obubusa say e bia akwa ne papa we na ukunu na nyem we na wo ho ati bibi okwa na wa trauma me ana se bibi ukunu ni wachi mo mo hwe wo mo nyai sana wo ka je na wo ye ni pa bai se me no wo ka se me ya metimi bunko to be pa me na we be ni na me fa nye dey o da ye me sha wade Fama na to so. Ya na jaja ni o me mpani ya wo ye no. Ya wo ye na so wo hye me. No na ya na se me na se to be frank nyame se yan kan ko ne wo ye no wa ma me mpa wasamu. Ne wo ye no wa ma se me gawo kwa. Etu wonne ne ba be ya ba ko na se mo akwa against me ana. Fama. Wunu na obo me na ya o. Go inside now. You go inside. Hey, Tanasi. Obasa me no wudi nkomo yenwi ana. Ahan. Ni se yenwi, de ona me kan yenka nwi. Ti yewi a. Na say you betima kan later. Ma me nkona me nkoti asem kro na. Wo ye ba ma yimi na so na sorry kwai. Me na da so ma me sorry kona me nkoti asem. Ahwa na che o sa de no. Ana no obu no oba nsama ni nyin se da ni nti ana. Onum se ma yenyima ye ho ahomete won. Oh. Kofi onim bibi. Me go inside on. Ti time bia. Wo hwa be less busy. Acho na wa me yedi. Why? So obunfu. You okay? Yenta komams. Na we den bofu we. Na me o hata sorade a wuye. Wonya baifu na wo ba bi ne wa. Enyu. So we Debbie that mami jai. Ye wo ye no. Ye ka kire wa. Oh ada na wo te sa. Debbie e wo se ne wo ye no wo jai.
so obi anka nkyere wa wasa wankasa wotena se na wankasa wo de kwa me ye before ya mi donyame ne owu ye ebi nsida ya owu ye ebi nsida enye no ma sana nu so nya ade efo enye no ma enye na no listen na unu so nya ade efo wankasa na oku agenda na wo de no unu so nya ade efo agenda na wo de ba no unu so nya ade efo agenda na wo de ba eno nso na waso me pesa wo ya kuka so nya ade efo me be pade efo ne sei e friend say maybe am wo no won say me ho no me eda na emi ai wo kan kra no wo wakoye oba asa no me pese nka wo am ho no ze me pene sa se mi kuna adaachi bi menene baba ware na ni nua ba ero ne ho ananim nie o yesi ananim nie unya ne nche na ada no emwa because oye be ma wontimi ro ho nkyere ne sa ye no osesa no ho me kogina curtains na chi me gina curtains na chi no osesa curtains de so betima yesi china kwa obehwe mi kunu ba bi me say oh dabi ntino me pe me fese nka obeba me ho sa yeah na boy na me kat me nyama no boy me ne na kasa sesi sesi yesterday evening na sa ye ntambi sa no na sa oyo ba eno kwa so be bo ama ne makwa ye ntieti ama me eno nse ofiri me ho na wokọ no ofiri no na wokọ me ho me roro ho nche mi kunu da chi ne edu se me na japade ne me nwale no na boy ne de anka ye kakra na mahwese me ne betina ado mpra me ne mpla na ase de me nya ready ye bisa me nya ready so obi na obi anya ready me to na me nya ready na me ko fa acoustic ntino mate o de madwen ho mate ju de me ko ba wo se me ba ha yo mate thank you ndeni na me nko why yo Amen. Na me enim no kreni. Oni amonu nkasa emame. Isan se menim se ne abani nyina no. Mame me dey from day 1 ana magia tum. Sa de am ye ne ma nyi ne yi. Magye mfomso ne nyina ama me ho me nyi twin enyi adoa. Nanso mfomso na ba no nso nkyere se yenkoso ne yenye dey. Yenye mfomso bebrebe. Wonim se baby a wo ba ya me ne wo nyina sa de ne nyina start e course no. Me ne wo sister na e dey eto. Wabowa. My high apartment man. Ose no. Chese waye twintwan started but menim se oba no o agenda bia ade ba yi free ho. Osi twintwan unyi. Enke ye obi a enko ofere anaso osuro se ye me sister panyini makoya ade sei menini kuna anase sei. Ko be ye free ho. O ye twintwan unyi. Opim se saade we yaba. Ana makacho se mama high apartment nye de ema wo amuni so one apartment mama wo ye oba ebi a me na me kan wonye de wontie mesre wo fo anu tumbi mama wate they say de matoba say krachi uko ena akwose me ba no pe no me na me gina bunkuma na nifa ende na woni hobi wona ne reda no me na me wo ho na woni hobi mo amonu wo tiwe se wanya akola bi mu ana na nso wo ho no ana nso nya akola bi mu omu nyina woni papa ene bone me ntime chechire amonu se twinchina atwan se de wo ye no se ya na se me kai se ye friend say me ba panyini ba ye na ba ye abufu ode ba ye no me sese wo hweme e wo fia na ye ya kan be bebo me Louisa ka me kire oba se wo bumi na ye ya ko ba bumi pa na wo de abufu nso ko tu ne ka no se ma pepe bi anyina ko de ka na bo me ni nyina wunti o de kwaso be nyina ya wo a wotime nsa ebonkumi ankura ni mi nom do mo ho ompam ho asem hey ketua no obi ne ketua nya na je se ne oni panyini nya obi ni panyini nya ene na ne ketua nya omo ntem ntete na tete ntafo choba ya sama de aba hwanim guase a odi aba mabusuam hwa sema odi aba mabusuam me de na me koka Mini shi meka fisa monu maka enam wusunti
ene de wa yenti amonu timi gina me manim abume animtia kasa de opa bia a kire me Wonu akofa aba wa atwere wo ho wa hu kwan a befa so a batoto ni ma kofa ba ni de menim say ai ti hu kwan a befa so a batoto ni ma me say wo so ba mu bi mememram me try o me try mememram ye ma afamu de sa asomdue be dey ebeba ane de wo ye ne nya ye so on ye me kire no me ye ma afamu de sa wo kasa e bia Louisa ba no me menim say bia wo ye dey oba ha ohun ye me kire na say ye wo hwa na munu bae enti ase nyoma bi ko so kakra na Louisa pese amonu ye dey efri ho ti ekofa wantwi ni akasakasa kakra bae na meso mehwa ampempenso a amonu aduru no se me kasa me wona ti kose won kwa enyiyi isanse woye dan a woye wunua eya asem na abawo se yesi fie ni frefo won kan no nche se abonti su no nye dey emefa nkodi eno aho abufu ni o eno aho abufu no de ye dey wode ba ha no so se de me ye pa menye dey biem ane kwan afa so a utumi de wano ko se ne pene ne koda ye no ama ne pren ye no sa afa sa no na wode ye na e kan ama amonu ne ntiase na me de me ka ma kire o ma abusuan nim na me ma ne mi no mo ka papa wonu akofa mpapa mu aba enti hwe yie na me ma ne mi no asema anto wo mo see asema me media bai it seems to be semi kamafo na de o pe kama wa kamafo ha ma me nye bi si dani o de me nkasa ne me ye no ma ya ade o some de mo wa no de mo be ka me da bi enye ne sa abawo de me ye no mfumso na me ye no enya aba nanso edan no e wo se ye yere de ye tena se ne ye hwa asem no pomasi bre me ma etu kwatwene ba bi ye de eda uko na akota classroom nya wo ye exams na wo tworo na utia wo ye ndan won pepa wo be pepa so hu se wa pepa wo se tworo foforo enti hu no akotworo wo exams na exams no hu se watie wa na tworo wa de na wa watena se hu se ade a me tworo ye meti enti kwa fa so tworo ya hu se wati no se fa wa pepa no fa sa kwa na so na fa tworo de ya answer ye kaman ya na me fe be se de sa hon fe Ama. Hey. Na me nuada na hon fe me. Da me free ho no mu. Na me free black walk ready say. Me tell mo nka che. Adwuma mo boko. Sa. Ayo bebu sama se. Me da sa wono me da sa me kan bibia akyerɛw. They say there's some me da so my sister no hono mu no. Yes, wo ho. Man say do hye. Na ka se me kwase no on. Wo na baba benya ba bia ho de se ya. Abida bi manya. Manya obi an ho ye. Feel am nyina ho ye. Ti won ka che, me ti won ka cha na me hu me sko na me se me fro but oni me nsensem ena ase me ma me sei che say we di say nti ase ya ma me nya time mpo aw ama hold on why jina so en kata na meba yeah hwe amono ama hold on ma me throw back why me mesa fro sisi ya why amono me ye obone bai Marcus aden se me no musi aboy me gina ho abo menya dai o pese se menya dai aso pese o sama ho metia na mawu Bible se ne nam ne so asuntudu abeba no wonu enam so otiye enam so o de madue masere bone fa wadue me de menya nue etu won sere bone fa bai de ekoso na ye de ekoso na ye bone de odi adi akosi ase enti ne ekoso na ye ofe de na ekoso ye bo odi ye wo de oh me de kire ye bo odi ye wo de e ma na nya sa wa ti aso do so do onsa me nyem ho tete amonu hwe wodi ma me mfanto nkyana mu se me ye ne gidigidi o me ye ne bokoboko ye wugina na wugina ne mo ye se me kofom na maka asem dai dai a kirew na se wobeti a ebeboa odi paba hwe kwan a wodi wo sister nam so wo fie ha no amonu ma bona na bi kase pudo nhi o oh nanso ahia hwe me no watanase
Prebebrebe me try some mu hu se ade sei. Impo obi kura fa yefunu nipa ne se wonje o. Yefunu ma yede magia tu. Na wo do bedo kasa wonye. Ai magia tu. Ei. Mehwe yefunu no. Nanso me pese me ma wo yede e pe ba bi tena. My space kakra na wo sister na me ne tena mre tintin ni no. Ne ho henhan no. Se wa ya ma wo sister no. Odwena enye dey. Ensi so. Na me medwe esi so. Enti wo sister na wo ye wo moja no. Enti wo ne tema kakra e dey. E de ma wo sister. Na wo tema ma menua no. Wo tema de ma no. Na wo tema ma menua no. Wo tema de ma no. Anto so betu ho fo na metumi fo be ma. Enti na mpese wo ye dey. O tu free ama me ha apartment ye dey. E de ma wo. Me nkwa ne nkwa chena. Jai sa ne ma na kaka me. Me di nyam di pacho. Wo ni hwe kan kwala menye me ko wai. Eni se me ni hwe kan amunu. Ye mfa ne o ma bi nye dey ento nchen. Ebi a ne wo ye no wunim ye si di wo twasa no wunim se na chia ye dey. Minim. Da bi asase mo kan minim se ma chia. Nyo na baba betena ma me. Menye. Amunu. Na nipa da se no wo asase wo isu da wo chichia. Na obi antene wa eye. Enye oba ne me. Nyem na ne menyem enye oba ne me. Wontime me kan se ma chia na wo so e. Wo hwe wachi. Wo ma apartment ne ma wo. Ye wo ha me yakotena ma na asa me nkwa na me ko. Wo kotena ho. Ene jai. Na me no sister atena. Jai, be ma. Se me no na ekode ya, that's all right. Ade ya wo de sister na mu no hwe ni ye o. Oba metene so amebo no. Na se ne ensuo ye, sa na wi anso ba ye o. Me le me sister, na so me ni jai. O kwen. Da sabra. Me samla me dey. Na first count wo. Ni me bufu afu kura nka onke kan ne o keka. Na wo pia o ma mi ska na sa wo ko. Onu so onu aduane mi ni. If you have so there are some women too. You might put spade or how when you are there for you. Obama, oh, party of order. Mamma, where the cafra? Aye, on one. I said, the air quan no, the beer, check out, Masumukra. Minya some job I could say. By my any day, we are said. But we na se bone kwa so de no anse wudi a wudi kwa awen po de we bone some na menye bone boy unua ano po de me wa ha ma me wana ya na ofre me but me to de bi ofre me am asa me nne ntem no course nya dade me de me mfa oma ha sei oma ha Oda meba ho wai. Mama. Dia di kwani. Sorry. Sorry. Oh, ni tu akasi. Sorry, thanks. Mama. Meba akra na ye meeting. Afere. Sabio. Asem di si yen menya pote de abufuo ene yaw aka wasem tombo apo da me ba so wanjo grand frequent no wan come de kan bo aka why na me kwa kosusu ma asem ho akire no piase hewe uni na wo busu asa as ma me asem de si yen I me cry ya. Me cry ya reho. Esa se mono ye mi ankasa. Mami odru baby a. Esa bisa me wo se oye mi nua na onye mi nua mpu. Kasa mono be ka kire me no. Ani ne ya mono be ya kire me no. Enye se na mono ni be ma mpo na ti o. Woni be ma na na ti e. Wo so wonya nyimbi. Ade na me de oba ho a obanyim ye wo betwa me boa na ba bia na wo ade na wo de wanyi enso enye hwe ami enya basawie e basa be srew se de maye de maka ofra me na me mfa bia no fa che me na ya ho de wo mi na matena se ya wo se uni wa mi niopia nkwani mandaso Kwani obi ametimi aba amabeka de ha me atiro ame tuma minua ne de me namu no wo fie ho no se de me kai no se ma me se me ma mfiri fie ho a
yemienu baako ebewu mami amono mani aya me ya yasa mbaye mami mani nya me yasa bita mani nya me yasa bita say Marcus as your high apartment amono say onko if you wanna no pe na de me ya ne say enka de besia wie yawa me namu no nka hwe ya onimpo na nka ka so han ba bia ma ho no nka tu na ko asumi nua ne say if you wanna na mami ope se man free ho a said ya me catch you ba ko mo kire no na me kodam the rest of my life eti baba catch you say Kodos mama me yantina fa akonye ni mguase de besi na siawie eti mi mom ana metu na me de fie wona mano na makwa start abrapo ni bibia foforo me ba wona ne me hwere bia eti se ya me ya madum na me ko na se minya ba bi papa na ya jimi asumye mo me fro na wa ba bia me wo and one na me ba be katro Esra, Fadia my be a chamber. Anya she, what? Susu. Na munu ne die, nim baby a bayi no. Akola no, okonya firiye. Sa suban no nim baby a enu an ko fa firiye. Chese, aye me nwanwa kura manage nsem. Aye wukunu ma akuskuro ba me ha. De wo kan ya, ode beto manim. Ewa ha na me kache ni se wono na ama we nyina ba si wati ase wono ama we nyina ba fi sesa nya boa ka we ama nipa no ni nua ketewa no edi enti na wasa wo ye de wo ye bonsam be nko a na ejeje wo ha ye ya ade na ne nya na de akwasha bonsam ye ya ade na bonsam ni lo ya na Marcus no bae no fa nche no na me de maka akire no se nya wono anka we nyina ma sesi wakofa mpapa mu abeto mo ntam enti no mesrew jaisu me ha me pa se me ka se ha me a na me boa se me ka se ha me a na me boa e na ade a wo nya keto aye no so no me mfu aso ba akokora na me nta na chi nso Oba me ka kire no sesese abusuafo am ko bo mama ne se wo ba be wale ne eye wo no na me kan se wo nim no sese wo ko wale amonu a me wo maame nse nim abusuafo no so se omo so nse nim obi anu a wo si ase anye so nko akohan nipa a etojibo mo a omo asema enti se wo se wo de wo kwa wo de firi ho no na ko ba bi a wo ko no wate preho enye hwe me ne ba matsna me se ya wo dia 5 years mame mi yonku panye mi yonku abotisu ni panye o miya minua di machi ya susu di ya wate susu